Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, каналдын меймандары. Мен бүгүн 15 май Борбордук базардагы кургатылган мөмө жемиштер. Эски базар кургатылган мөмө жемиштерди саткан эски базарда турам. Бааларды сиздерге билип берем. Канчадан? Мен өзüm таппаса. Мынау черная сирва кайнолук кактар 150 сомдон мыналар. Тыттын кагы бар 350 сомдон. Мынау анжир как Өзбекстандыкы карасы 450 сом, хажы анжир 400 сомдон. Иранскийлар 600 сомдон. Мынау иранский анжирлар болот. Мынау Өзбекстандык болот. Мына курмалар, курма. Kurmalarda 200, 180, 150, 80 somdan satıyoruz. Meyizler var. Tacikistan'dan çıkan 250 som, 300 som, 350 somdan var. 180 som maş meyiz, 300 som sarı meyizler var. Özbekistan'dan çıkan 600 somluk meyizler var. Hibrit meyizler koyduğundan. Buna Kıtay'dan gelgen, buna Özbekistan'ın fındık olur. Özbekistan'dan fındık. Buna Magadan'ın meydası var. Magadan'ın meydasını 800 somdan, irigin 900 somdan satıyoruz. Özbekistan'da kaç fındık? Özbekistan'da fındıktın 500 somdan satıyoruz. Buna pikan da koydu Amerikanski жаңғақтарды bunu. 850'den satıyoruz bunu. Buna Brazilski жаңғақ var. Bunu 900'den satıyoruz bunu. Buna örüktün danek var. Örüktün danegin 300 somdan satıyoruz. Badamlıktan 1000 somdan satıyoruz. Keşşu var 900-950'den satıyoruz. Kitayski bu. Бұл жаңғақтың маңызы 400 сомдан сатабыз. Бадамдар бар, 400 сомдығы бар, 600 сом, 550 сомдықтар бар, 750, 850 сомдықтар бар. Анан мистеден 750 сом, иранскийлар бұлар. 800 сом, 850 сом, анан турецкийлер бар, 1200 сомдан бар. Жер жаңғақтың маңызы бар. Орulbagan bunu 200 somdan satıyoruz. Anan arakıs var 150 somdan. İçinde cerjangaktın mangızı. Anan saloni kostişkada koy şordanak. Şordanakta 200 somdan satıyoruz kilosunu. Arakısın qorulganın 250'den satıyoruz. Cide, nan cide de koy. Bunu 150'den satıyoruz bunu. Kuraga, barigette koy kırgızçasını. Barigette bunasını 200-250'den satıyoruz. Bunlar 200'den satıyoruz bunu. Bu danagi bilen 150 somdu var. Naturalni vargetler var. Bunun 400'den 350'den satıyoruz. Ana buna naturalni жақсы шағында қаққан өріктерді мына 400 сомдан. 150 сомдық өріктер бар. Қантек өрік бар 200 сомдан. Шербет компот қой. 70 сом, 60 сомдықтары бар. Болды. Başka bir yerine bağlı. Murunqu эле сеналары? Murunqu эле ошондой сена. Ошондой эле сена, мурун. Айтканда мен өзүм тартпай элем. Сухой фруктуну тартканда неме уруксат берген, бирок чоң базарга уруксат бербей атат да, ошону өзү уруксат берген. Органдагылар уруксат бербей мини маркеттерде гана саттырып атат да. Мини базардагылар. Чоң базарга уруксат бербей атат. Ошон үчүн келип азды ачып 21-нде ачылат деп атат. 21-нде толук ачылат экен. Ошондой деди да. Ачылат деп айтып атат. Бирок элди кыйнабай ачып койгондон жакшы болот. Ошону айтсаңыз эл чыдабай калды. Анан ошону айткан биз ам өзү Кара Суу районунан келет. Блокпостторду алып койсам жакшы болот. Блокпосттор адам кыйнап койт. Азыр бул блокпосттор барбы? Блокпосттор башы кыйнап атат. Мен өзү шарк айлап койтам. Кара Суу районунан келет да. Өткөзбөй кыйнайт. Справкалайлы десек, базардын дирекциясы иштебейт. Справка жок. Кантип келип калат. Тилип кылыш керек. Кантип келдиңиз? Эртең менен өтөбүз да. Эртең менен жөө. Пешком өтөсүздөр. Машинага коронавирус чыгабы. Адамга чыккан корона машинасы менен өтөзөрсө болот да. Өзү жол ачылды деп блокпостторду албайт. Ошол айыл өкмөткө кайрылышыңыздар керек экен. Эми айтыр чарчадым жо. Просто Оразаңыздар кабыл болсун. Кылган дуаларыңыздар орундалсын.
Эмки видеого чейин көрүшкөнчө каналга катталып кетиңиздер.